Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ka Yesus Kristus. Ay maijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot ngerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa no atas. Terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu Tuhan. Nadok menlayak-layak kon haguluhan, hasehaton, sonai age malas nyur huban nami das kubani panurang sogoton. Bapa marhiti hatamu, torangi hama ur apa pikiran nami sa ganjang ni arion. Asi aha na sinurahon ni uhur nami, nani ranggihon nami, nani sahapkon hanami, rosi nani hurcahon hanami, makorhon hamuliaon bani goranmu. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari batas sa darion Sabtu tanggal 10 November tahun 2023 ay tersurat bani buku Podah bindu 10 sia ayat 22 na makatahon sonon. Hisap-hisap ni Jolma pindah-pindah bani parutungan. Tapi diarando masombuh kumbani nagabe si parlado. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon yuhal hita dulu be. Ahado maksud ni atape aha hinando latar belakang ni ase isobut Raja Salomo bahasa diarando masombu kumbani nagabe si parlado. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu hataon maronjolan hubani hapentaron na adong bani Raja Salomo. Jadi anggo mardingat kita bani sadapan orang yuhumi Raja Salomo do adong dua halak inang. Jadi nasada makatahon bahasa anak nadong bani ai anak ni do ai janah nasada nari makatahon anak ni do nyombah ai. Jadi adong sada nyombah tapi dua halak inang makatahon anak ni do ai. Ibagas hapentaron Raja Salomo menubut hubani inang na dua ai. Ase ulang adong pertinggilan halani ai, ase ipunggol dua mah anak ai. Jana sada inang menubut diarma ai. Sideran masunai. Artini meningon mati mah anak ai no kanayan halani punggol dua. Jana inang nasadenari menubut. Daripada mate anakin diaran ma. Kondoskon ma anakin hubani inangin. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas pahara ai iputuskon Raja Salomo ma bahasa simada anak ai atape inang ni anak ai nasa siptong ni ai ma na mangundoskon anak ni ai hubani inang nalegan ai no kanayay. Nah, masih boleh terjadi sonai onma hisap-hisap ni Jolma pindah-pindah bani parutungan. Jadi isi PHP ini ibagas perguluhan on. Marhiteon ni pengalaman ni Raja Salomo ai na ipindahi ai ma pasal parutungan. Sonaha asi marutung. Ya, jadi agi mate lang mahua. Wah, kan mau bahaya ai. Ape ang binang nasadanari agi seng bani anak ai asal mah tetap menggulu halani harga do bani. Jadi lang pitah hautungon tumang bani. Ai maase isobut Raja Salomo. Ya. Jenges do halak mangindahi parutungan. Jadi ulang kumani
nini hurta tene ya lang diar mengindahi parutungan ya diar do Bapak Inang ani ang guboy sebuton ta makorja hita misalnya lang marutung kayo kan ya lang mungkin ay maningon ahanen ni horizonta manu adong do hautungon bata ijay. Nah, tapi Raja Salomo nobut marimbang humbani hautungon atap ahape. Nabui iparaya kita ibagas 10 taon maningon dinga kita. Diarando masumbuh humbani nagabe si parlado. Nah, on gabi sukul-sukul nuse. Jadi ang gunokan na ay ya, buhay buton ta. Lang salah mengindahi parutungan. Tapi Raja Salomo no butuse dia rando masombu kumbani nagabe si parlado. Arti ini ay do merladung nokan inangay. Ya tahun ni anak ni padahal ya tahun nila ay do tongon do lang anak kin ay mahuwa. Nah, tapi rado HP ni halak halanilah ho mengindahi parutungan gabi ihor jahon mangototoi gabi marladung. Nah ijon do letak nih manewani botoh kita. Jadi lang salah kapeni hita mengindahi parutungan anggo tiba dalani tapi anggo marhiteonin na marladung mahita ase marutung ase jupan hautungon bani guluon ya deran masombuh kita daripada maningon marladung halani nileni hautungan halani marladung pakon gabi masombuh kita halani lang marladung gijangan ope nilai ni guluhta ibagas sasombuhon tapi lang marladung marimbang marutung kita tapi marhalani na marladung. Nah, arti ini ay maniwani pareksa kita ibagas parguluhan taon. Na ijamanan niya jadi ulang mituradong kuli bagas pikiran ta ay aw kan lang adong marladung lang adong mangototoyaw lahu mangindah hutungan sitong doay usihan ni sonon baik kita bani sada par juma-juma ya par juma-juma duya tapi das iya ijuma ijolom ni do hudali atap sakul tapi pikiran ni lang ijuma sasitong ni ay do mamarladung adong sada karyawan makorja bani sada perusahaan domadokah ia makorja ijay tapi anggo angan-angan ni si hol ni hurni ya anggo boy sebuton pikiran ni lang bani ianan parhorjanay hubay naligando sasitong ni ay pe marladung ya jadi ulang yagan hita na marladung ay anggo hutipu ham anggo hototoy ham gabi marutungaw ay marladung lang tapi bodo manisonon aw selaku pandita mangidangi aw tapi ibagas pikiranku sonaha ase ibereham isini dompetmu hubakku sasitong ni aw do marladung. Jadi Raja Salomo nobut marimbang sonai marimbang manranggihon ya manranggihon hautungan tapi hiteni marhitena marladung deran masombuh guluta halani tingkinan do derajat ni halak na masombuh atape masombuh guluta tapi lang marladung. Nah halani ay maningon do HP ni hita ataridahan ni nadom HP mengguluh kita ibagas guluh na baru na kumbani Tuhan. Jadi maningon tetap do pehe hita marsi pauliulian ibagas guluh taon das kubani ari parohni Tuhan Yesus napa dua halihon. Amen martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase tetap jujur hanami ibagas ganupan
liar ni pambahenanmu, bagal ni pasu-pasumu, bueni si layak-layakmu, andok ijalo hanami bani perpuluhan nami. Alani ai, otapma ipindai hanami, hautungan bani kuluh nami on. Sedo hautungan pribadi tumang, tapi hautungan bani pararat ni harajaonmu, jana hautungan ibagas napajong-jongkon hasitongan ni hatamu. Alai dauh du bagelan tongon bapa. Upah ni halak na mangindai hautungan ibagas harajaonmu, marimbang mangindai hautungan secara parduniaon tumang. Ase ibagas saganjang nerion, kondos maguluh nami hubagas tanganmu, ase tondimu na mapasingin ma, na mangajara-jari hanami, rosi, na memberi habentaron huban nami, ibagas nalau, mangindahi, hautungan ibagas ganupan lahuan nami, demu hubani harusnya. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongko nami. Amin. Ora sobat taganupan, selamat pagi, selamat menikmati kebersamaan pakon keluarga, selamat merupakan sima ubat tahoma bani ujung ni mingguan. Salam.